Dragi gledatelji, dobrodošli u treće izdanje Muppet Showa. Proteklih dana nekako je najviše obilježio papin odlazak s dužnosti. Stoga je naš gost danas jedan umirovljeni i suspendirani svećenik Don Ivan Grubišić. Ali još uvijek Don Ivan Grubišić. Pa tamo sam vas to htjela pitati. Znači možemo vas zvati Don Ivana? Je Don Ivan. Jel se bojite da će vas izbaciti iz klera? Kod nas je sve moguće, jer kod nas glupost nema dna. Ovo su tri lonca, mlaki, papreni i toksični. U mlakom loncu mlaka pitanja, u paprenom paprena, u toksičnom toksična. Stvari su vrlo jednostavne, imate jednog džokera, možete ne odgovoriti. Evo, prvo pitanje. Odmah na toksično. Odmah na toksično. Pročitaj. Jeste li se ikada dvoumili napustiti službu radi žene Jasmina Vukovića? Ne. Dakle, zaljubljen sam bio i to kao maturant i zadnji sam dao molbu za teologiju. Je vam falila ta ljubav, muškarac, žena? Možda sad najviše fali. Čovjek je društveno biće. Sad dok si mlad, dok radiš, dok si u akciji, tu si uvijek u nekom programu. Ali sad kad osjetiš da si zapravo sam, nije ugodan osjećaj. Mislite da bi se vama moglo dogoditi nešto slično kao sestri Bernardici, pa naći ljubav svog života po stare dan? A šta ja znam šta se može dogoditi? Ja sam otvoren životu. Otvoreni ste za sve opcije. Ko zna što su više autoriteti namijenili za vas? To ne zna, čak ni vas dvi to ne znate. Čak i nas koje sve znate. Koje sve znate, ali ne znate. Idemo dalje. Što zamjerate papi Benediktu XVI. Mario Žuljević? Zamjeram kao i ostalim papama apsolutizam vlasti. Mi smo na putu prema istini. A papa smatra da je gospodar istine. Ali ipak ste ušli u crkvu kao svećenik, a crkva ima svoju hijerarhiju. Zar vi ne biste trebali slušati biskupe, pa poviše biskupa, kardinala, pa poviše kardinala, papu? Da, imate jednu knjigu, evo i sad ću spomenuti, koju sam pročitao prošlo ljeto, 8. grijeh. A 8. je grijeh posluh. Ona kaže da je u ime posluha učinjeno najviše zla u ljudskoj povijesti. Drugi svjetski rat, Hitler, Stalin, svi ti apsolutisti. Njih je trebalo slušati. Ljudi su slušali i ubijali jedne druge. Što mislite, zašto je otišao Benedikt XVI? Mislim da je otišao radi stanja u svojoj bližoj okolici koje je bilo puno afera o kojima se nije govorilo, da je situacija u kojoj se našao pitanje pedofilije, pitanje manjka svećeničkih zvanja, onda se neki kardinali nisu slagali sa izborom Tarzicija Bertonea, tajnika Svete stolice. Znači, rekli ste, papa je otišao zbog pritiska. Zbog situacije u užem vodstvu crkve. Koga bi vi izabrali za sljedećeg papu da možete biti? Pa predložio bi sebe da sam mlađi. Šta biste vi napravili? Bili ukinuli celibat, bili dali ženama da budu svećenice? Celibat bi ostavio na razini Novog Zavjeta, slobodno. Znači, ko želi, ko ne želi, može petarodice. Što se tiče ređenja žena, žene bi morale dokazati. Ma ne, molim te lijepo. Ja mislite kako dokazale su sposobnost. Šta bi žene morale dokazati? Nisam mislio samo na vas dvije, nego općenito da više drže do sebe, da nisu samo potrošena neka roba, da držu do svog dostojanstva i onda ne bi imao ništa protiv da budu i svećenice. Ja ne znam ko je više ugrožen. Da li žene koje se tuže da su ugrožene, zapostavljene ili su danas ugroženi i muškarci. Situacija u Splitu je svakim danom sve gora. Što bivši svećenik može znati o gospodarstvu? Željko Daković pita. To je dobro pitanje. O gospodarstvu svaki čovjek zna puno jer mora živjeti, mora jesti, mora se hraniti.
bliža mi je funkcija župana, jer sam bio župnik pa onda župan. A i manje pod povećalom. A i nije vruća stolica toliko. Manje pod povećalom, manje odgovornosti, a imaš titulu. Biseksualac sam. Uskraćuje li crkva nama, drugačijima u navodnike, slobodu i hoće li ikada prihvatiti nas biseksualce i homoseksualce? Najgore je što crkva smatra da je ona autoritet u svim pitanjima, a posebno spolnost. Mislim, to je onda malo problematično, ne malo, nego puno problematično. Otko da vama to znanje, odakle vam iskustvo, to je pitanje. I ja nisam da se pojedinačna pitanja pojedine grupacije, kao gej parada ili gej tipova, da se dižu na nacionalnu razinu kao opći problem. I ja sam zato da država njima rješava njihove probleme, ali nisam zato da se to diže na razinu općih pitanja i opće problematike. Mislim da to nije u pitanju zdravstveni odgoj gdje su se sukobili vlast i crkva. Pitanje je ugovora s Vatikanom, pitanje je privilegija koje crkva ima i pitanje je da li treba revidirati ugovore ili ne. Dajte im malo lakša pitanja, nemojte uvijek ova teža i oko se... Nisu teški. Postoji teorija da su Isus Krist i Marija Magdalena bili u ljubavnoj vezi. Što vi mislite o tome? Ivana Strinčić. Isus je bio vrlo odgovoran u svom načinu života i vrlo dosljedan. I volio je ljude, volio je i žene, one su ga obožavale, ali sam uvjeren da nije provodio vrijeme u ljubakanju, ajmo tako reći. Jel se okrenete za zgodnom ženom ovako u gradu? A ima stvarno zgodnih žena. Evo za kraj, Don Ivane, još jedno mlako pitanje. Nije Ivan odgovorio je li se okrene. Tu i tamo možda. To je to pa rekao. A je, dobro, ja stvarno ništa neću. Koga prognozirate da će biti idući papa? Hoće biti neki tamnoputi, crni papa? Biće netko tko je muško i tko je kršten. To je jedino sigurno. To je jedino sigurno. Žena još nema šanse. Hvala vam puno što ste gostovali u ovom Muppet Show. I ovo je vaše leprase, buntovnik, bio i poput ostao. vas. Hvala što ste gostovali u Muppet Show. Hvala vama.